Juče je u Obrenovcu otvorena kancelarija i formiran opštinski odbor Zdrave Srbije. Formiranju su prisustvovali Milan Stamatović, predsjednik stranke Zdrava Srbija, potpredsjednik Miroljub Albijanić, predsjednik izvršnog odbora Arsen Đurić i ostali stranački lideri. Zdrava Srbija u Obrenovcu se brzo razvija, imamo veliku podršku ljudi. Najviše drago mi je što ti ljudi koji nas podržavaju i koji nam prilaze su ljudi čistog obraza, pošteni ljudi. Zdrava Srbija ima jasan program za očuvanje nacionalnih interesa, za razvoj i oporavak Srbije, poljoprivrede, ekonomije, tako da i ovdje u Obrenovcu želimo isto da se pojavimo i da svoj program proširimo i da ponudimo nešto novo. Mi ćemo biti konstruktivna opozicija, mi kritikujemo sve ono što nije dobro, a naravno znamo i da pohvalimo ono što je dobro urađeno i za sve svoje kritike i dajemo rješenje. Mi nigde ne žurimo, znamo da naše vreme sigurno dolazi, jer ako se okružite časnim i poštenim ljudima, dobrim domaćinima, mladim ljudima koji žele da rade na sebi i da poprave kvalitet svog života i da ostanu ovdje u svom mestu u Srbiji, sigurno u nama mogu da nađu dobre saradnike i korektne, bez ikakvih uslovljavanja. Znači, sigurno ako možemo da pomognemo, nije uslov da ne znam koliko obezbedite glasova ili da se učlanite u partiju, a da bi ostvarili neko svoje legitimno ili zakonsko pravo. Tako da program Zdrave Srbije će biti u tom pravcu, kako smo i rekli, zalažemo se za decentralizaciju i da sigurno ovdje Obrenovac i ljudi iz Obrenovca odlučuju šta je najbolje za njih, a ne da to neko u vaše ime radi u Beogradu. Sigurno vi bolje znate šta je vaš prioritet ovdje i šta treba da radite, kojim redosledom i u kom pravcu da se razvija opština, na šta treba uložiti i ta sredstva koja se obezbede ovdje, a i bitno je da se deo sredstava vrati ovdje i da vi sa tim sredstvima upravljate onako kako treba. Zdrava Srbija u Obrenovcu okuplja časne, poštene i ugledne ljude. To su ljudi koji su ispunjeni u svakom smislu, pre svega u ljudskom smislu. I vidjet ćete da svi oni imaju neki rezultat iza sebe. Što se tiče plana i programa Zdrave Srbije, pored decentralizacije vlasti, pored zalaganja očuvanja Kosova i Metohije, poljoprivrede gdje je naša najviša razvojna šansa i pored još mnogih drugih stvari, ja bih izdvojio jednu, a to je da se također zalažemo za poboljšanje kvaliteta života mladih. Ja ovom prilikom moram da kažem i da naglasim da je omladina stub nacije i da ne može omladina i narod da služi političarima, nego političari treba da služe narodu i omladini. I sutra u budućnosti svako ko bude podržao Zdravu Srbiju treba da zna da je glasao za sebe i pre svega za svoju decu. Mi čvrsto verujemo u ovo što radimo. Za jednu državu neophodno je da vlada red ili poredak pod jedan. Pošto ovdje u našoj državi je očigledno da vlada nered. Drugo, mora da postoji elementarna pravda i pravičnost. Šta znači pravda? Pa znači poštovanje zakona. Svedoci smo da se ne poštuje ni ustav ni zakon. Treće, mora da vlada elementarna sloboda ljudi. To znači da javno iskažu svoje mišljenje. A sad je vreme, još nije kasno. Kad propadne sve, ne vredi za ovu decu šta će da ostane nego da odu preko granice, da traže tamo da budu još više izloženi nekim neprijatnostima. Znači nema budućnosti perspektive. Ja vam kažem da je ovdje budućnost perspektiva.